Sad idemo polako. Prvo što treba da uradimo jeste da dodamo jedan server. Evo ga. Dodali smo server, povezat ćemo ga sa ovim switchem. Straight through kablom. U redu. Sad otvorimo server. Prvo što treba da uradimo na ovom serveru jeste da idemo na config dhcp da ugasimo, pošto će ovo biti naš tftp, odnosno file server. Isto tako ćemo isključiti DNS, to nam ne treba. I na TFTP-u moramo biti sigurni da nam je uključeno ovo. Sljedeća stvar koju radimo ovdje jeste dodjeljujemo mu njegovu IP adresu. I dobro je ono malo prije što smo ostavili ovdje od 1.0 do 1.5 da se ne ubacuje u bazen. Tako možemo staviti sad 1.1.3. Tako sad možemo dodijeliti IP adresu 172.168.1.1.3 ovom serveru. Pa to ćemo uraditi. Subnet maska je 255.255.255.192 i defaultni gateway. Kad smo to uradili, jednostavno možemo provjeriti ping da vidimo ima li veze između ovog servera i računara ili slično. Evo uzet ćemo ovaj gore računar. Vidimo da ima, u redu. Evo da provjerimo za svaki slučaj gore sa defaultnim gatewayom. Ima, u redu, znači radi. Ovdje ovaj stikerčić ćemo staviti da je to bilo 1.1.3. Također što je bitno, što bi trebalo uraditi, jeste da primjenujemo da znamo da nam je ovo TFTP server. Sad kad smo provjerili povezivost, idemo u router da kucamo. Ovdje vidimo da se nalazimo u onome other specific modu, prijeći ćemo nazad u privileged exec mod i kad se u njemu nalazimo sad moramo znati kako da sačuvamo podatke na ovaj TFTP server. Kad smo sačuvali s konfiguracije running u startup, koristili smo komandu copy. Evo, stavit ćemo copy pa upitnik. Ovdje vidimo da imamo nekoliko ovih ponuđenih komandi. Nama treba da kopiramo sad startup konfiguraciju ovog routera na taj server. Pa idemo sad startup, config, opet upitnik. Sad gdje treba da to šaljemo? Mi sad treba da pošaljemo tu konfiguraciju na TFTP. Sad kucat ćemo TFTP, enter. Sad nam traži adresu ili ime ovoga remote hosta. Mi ćemo ukucati adresu koja je bila, to je 172.168.1.1.3. Enter. I sad destination file name možemo ostaviti ovo, međutim kasnije kad budemo kopirali nazad sve sa servera na router, bit će nam lakše sa nekim lakšim nazivom, da ne koristimo sve ove crtice i ovo, šta znam, možemo samo napisati evo con, nek stoji con. Evo vidimo, kopiralo se sve u redu, znači završeno. Zatvorimo to, sad da bismo provjerili da li smo to uradili, otvorimo ponovo server TFTP, idemo na config, TFTP, vidimo ovdje da ima nekih podataka, fajlova, sad moramo naći taj naš, scrollamo, evo ga, con, znači da se kopiralo uspješno i sad svi podaci sa ovog routera se nalaze na ovom serveru. Zatvorimo to, otvorimo router. Sad što treba da uradimo jeste da se to desi nešto ovome routeru. Uradit ćemo komandu erase, znači da izbrišemo startup konfiguraciju, sve ono što je bilo ovdje izgubit će se. Kucamo erase start ili startup config, možete, a možete samo i start. Pritisnemo enter, pita nas da li ćemo nastaviti, ponovo enter. Erase, završeno. Vidimo da nam je sve podešeno i dalje. To je zato što je ovo podešeno iz startupa u runningu. Sad da bismo iz runninga izbrišali sve, možemo samo jednostavno napisati reload. Da bismo restartovali router, pita nas opet hoćemo li da, sad on njega restartuje. Evo vidimo, sad smo došli na onaj početak, pita nas hoćemo nastaviti no. Evo vidimo da su nam se pogasli svi interfejsi, sve znači ovaj router je crkvo, nema ništa gotovo. Znači sve izbrisano sa ovog routera. To možemo provjeriti, evo ućemo u privileged exec, kucat ćemo show startup config is not present, znači nema ništa u startup konfiguraciji. Možemo kucati show running, vidimo da nema ništa, no service, fast ethernet, no IP address, sve isključeno, nemamo znači ništa. Sljedeća stvar koju treba uraditi jeste kopirati sa ovog servera na taj neki novi router, pošto nam je onaj crkvo, da bismo vratili sve što je bilo podešeno na njemu. Da bismo to uradili, trebamo ući u ovaj router i kucati copy, evo može upitnik, i sad odakle treba da kopiramo. Treba sa servera na
router. Kucat ćemo copy TFTP, pa upitnik gdje hoćemo u startup ili running ovu konfiguraciju, kucat ćemo evo startup, enter i sad nam traži adresu opet tog servera, kucat ćemo 172.168.1.1.3, source file name, to je onaj file name koji smo mu dodijelili, nama se je zvao con, stavit ćemo enter i sad destination file name u startup configu, ovo je ono inače kad sačuvamo nešto, samo smo navikli da pristanemo enter, a možete i ovdje nešto staviti, svejedno. I sad on traži da se konektuje s njim, traži, međutim vidimo da ne može da se konektuje. Što? Pa vidimo da se ova dva interfejsa nisu upalila, znači da nema veze ovaj router uopšte sa ovom dole mrežom. On će njega sad pristupati dok kad možete čekati dok ne završi. Evo sad vidimo ovdje error opening TFTP timed out, znači da nije uopšte mogu pristupiti tom serveru. Ono što treba da uradimo jeste da upalimo ovaj interfejs defaultnog gatewaya da bi ostvarili vezu sa ovom mrežom. Sad ćemo ući u onaj global config mode i ući u ovaj interfejs int. Znamo da nam je ovo FA001, ući ćemo FA01. Sad što treba da uradimo jeste da upalimo ovaj interfejs i da mu dodijelimo njegovu adresu defaultnog gatewaya. Kucamo no shutdown, vidimo da se on upalio i kucamo IP add i onu adresu defaultnog gatewaya 172.168.1.1.1. Subnet masku 255.255.255.192. Enter. Gotovo. Sad možemo uraditi copy. Stvar nećemo to ni raditi, ne treba nam sad. Idemo exit, prelazimo u privileged exec mode. Sad vidimo da se ostvarila veza između ovog routera i ove dole mreže. I sad tek možemo kopirati fajlove sa ovog servera na ovaj router. Kucat ćemo copy TFTP, u koju koma možemo u run konfiguraciju ili startup, ali u startup je bolje zato što će biti sačuvano uvijek. Kucamo start. Sad kucamo opet adresu 172.168.1.1.3. Enter source file name, zvao se con. Da li ćemo ovaj, hoćemo, enter. Sad on njemu opet pristupa. I evo ga, znači uspješno. Vidimo da se sve kopiralo, ali vidimo da se i dalje nisu upali ovi interfejsi. Zašto? Zato što se mi nalazimo u running configu, a mi smo kopirali to u startup. Sad jednostavno, da bi se to iz startupa sve kopiralo u running, možemo uraditi jedan reload, pa ćemo to uraditi. Reload, enter. Evo ga. I evo ga. Piše nam ovdje svi interfejsi, up, sve, znači sve je uspješno završilo. Upalili se svi interfejsi i svi podaci sa ovog servera su prešli na taj router. I u sljedećem video klipu ćemo raditi dinamičko rotiranje i to bi bilo to.